Ambahaye ikaze nanone mwese mumaze gukanda subscribe kuri YouTube channel James Sport Fans ndetse na Reaction Football channel zanyu, channel z'abanyarwanda, channel z'abakunzi ba football. Ngira ngo tugaruke uyu munsi ku makuru ari gucicikana hirya no hino, cyane cyane transfer. Ndagira ngo nze kubabwira ko umukuru wa transfer mfite Arsenal iri gushaka umuhungu bita Gorkres, ndetse na Barca ikaba iri gushaka uwo bita Emiliano Martinez. N'andi makuru menshi ya transfer turibuze kuyavugaho mu kanya gatoya, mube tayari. Ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Bugesera ziherutse gukina umukino wa 27 ku mukino wa 10 ku itariki 17, ariko birangira umukino utarangiye. Match isubikwa ku munota wa 57, Bugesera ifite ibitego 2-0 bwa Rayon Sport. Igihunga, ubwoba byatumye Rayon Sport itakaza uyu mukino, ndetse babura control kugera ubwo barwaniye mu kibuga, batera amabuye, batera abasifuzi bari gusifura umukino kubera kutumvikana, kubera ko batari bizeye ko batakaza aya manota. Byatumye babura control, babura balance mu mitwe yabo, bituma batera amabuye mu kibuga, biyambaza polisi biranga, biyambaza abayobozi ba Rayon Sport bwana Tade biranga, biyambaza abakinyi bagenzi, abakinyi ba Rayon Sport bamuhire Keve baraza barahosha biranga, birangira umukino usubitswe. Rero Rayon Sport nyuma yaho ngaho yasohoye itangazo ivuga ko yababajwe n'ibyabaye, ariko ibyo nta kibimariye umupira. Yababaye nyine, n'abafana bababaye, na Bugesera ubwayo yari yamaze gutsinda ibitego 2, yababaye. Ibyo nta kibitumariye, ahubwo inkuru ziri gucicikana ziravuga ko Rayon Sport ishobora gutera amaga na Kofaro Gafada. Reka ntere kuvuga Rayon Sport, ariko ni Rayon Sport yabiteye ngo ikibazo cy'umutekano ngo kigomba kuba cyaragombaga kubazwa Bugesera. Abakinyi ba Rayon Sport nibo bateye amabuye, ariko nge ndibaza uyu munsi abakinyi ba Bugesera bari babonye intsinzi y'ibitego 2, bari batuje bishimye nta kibazo, sibyo? Noneho abakinyi bafana ba Rayon Sport bari biteguye intsinzi, ariko babonye intsinzwe baza kutabyumva, batera amabuye, bituma bihagarika umukino. None abateye amabuye, abateje saga mu kibuga, nibo bagomba guterwa amaga, cyangwa abatateje saga nibo bagomba gutera? Wowe mu mutwe wawe urumva bimeze gute? Bugesera bari batuje, basagarirwa n'abareyo, none Bugesera barashaka ishobora guterwa amaga gute? Ngo umukino ushobora ngo gutangirira ngo ku munota ngo wa mbere, ngo ibyo kuba bari batsinze cyangwa batsinzwe ngo ibyo ntibagomba kubireba, ngo bagomba gutangira A0. Ibyo bintu birimo ubutabera. Bugesera muyihe ubutabera, Bugesera muyihe ibyo yakagombye guhabwa. Bugesera yarakoze, yarakinye, muyihe ibitego byayo, mutangirire ku munota yari igezeho. Ubwo nibwo butabera. Kuki imagine abasore ba Bugesera baravunitse bashaka ibitego kugira ngo batamanuka, baratsinda umukino. Abareyo babonye ko bidashoboka ko babura igikombe, kuko bigaragara ko cyari kimaze kujya mu maboko ya APR.
bati tugomba gutera amabuye umukino ugasubikwa. Umukino nusubikwa tuzagaruka twiteguye neza, tubonye aho ibintu bipfiriye. Nitumara kugaruka twiteguye neza dutsinde umukino dutware igikombe, Bugesera imanuke mu cyiciro cya kabiri. Ibyo bintu birimo feya? Mwahaye ukuri Bugesera. Nizere ko Ferwafa imyanzuro iri buze gufata hatarimo umwanzuro wo kuvuga ngo mu match ya Bugesera itangire bundi busha. Nizere ko rwose ibyo bintu nta byaba bitarimo ubutabera pe. Bwana Ferwafa, Bwana Tade Rayon Sport, Bwana muyobozi wa Rwanda Premier League Haji, turabasabye nk'abakunzi ba Bugesera, nk'abakunzi ba football, nk'abakunzi ba Rayon Sport, nk'abakunzi bwa Rwanda Premier League, mutanga ubutabera. Match itangirire ku munota wa 57 wari ugezeho. Turabasabye pe, mukoresha ubutabera, mutere guhengamira ku ruhande rumwe ngo mwirengagize urundi. Murebe imvune abakinyi ba Bugesera bagize, ndetse murebe n'imvune abakinyi ba Rayon Sport bagize. Ivyo bintu ndimubitesha agaciro. Iyi yari James Sport Fans ndetse na Reaction Football. Murakoze.